Education. PACO TV. Experience the thrill of TV. PACO TV. Na watch kakra ni be ba na watch baako ni. Obi PACO TV etiefo na hwefo a ama follow ya de be na watch mi na wo OBRETEMA SUHUM OBRETEMA. Na wo follow ya de o mahu de course papa wa hwe woni so ade. Do be su ade nso asu ade. Yo be so omu abosonsam so omu abosonsam, yo be so omu tumidie nso omu tumidie. Na ni mwedi nkomo kakra. Afa ye OBRETEMA na watch ayekodi OBRETEMA no. Na mbabo ho nkomo. Na yesu ade ne akire mu ade. Na obi okra wa hwe efi no wa behwe. Ka kire woni ase PACO TV asan aba. Asan ye ade ni biu. E kire no mu ama nti asan aye adwuma. Ne akire mu OBRETEMA de course na watch ni nyina mu. Wa wanya bi anhwe no. Ka wakoma to ye nkura. Videos kakra. Nkomodedi kakra. Aye ne nananom akonfo awon kom tigade awon kom nsuo yo kom won yo kom gotan edidi ye no ebe yibi akire mo ye didi won komo aja wanya bi anhwe no wanya bi ahwe na ya wanya bi enso ansua no ene na emi sure say PACO besua bibi ise ebe nika na ebe denso anche kra no wo se videos ni bi etwagu awa fidie no so etwa ye ho aba na ye ba enfo ba bia o da bi share mu obi hu se PACO TV your life etwa ye ho aba sisi amenko ba bia yo SUHUM 2024, 17th November to 23rd November. It is going to be fun, it's going to be active, it's going to be a bomb. You're all invited. Get ready to OBRETEMA kurunti here nti ono bi beze odi nana no mienu oya konfo sa ye ohene afemiensa bia ohyefa ama nsuma ni abosoma aduane we no to ne safre PACO TV ene ahwefo ene PACO TV crew ni nyina e kopie mu SUHUM OBRETEMA yakoye na nika fat yakohwe ani so ade wo okra ehu bi da yakoye go hu bi yakohuni oma na ni oma nso hu ye sana program netia no ni disu da bia ne dia oye eno na iba benya bere awso wanya bere ma ni achechuom sana yakoye ne se ni kosi na mi gidi se ebe anika da yawada osi do ni be ka se Thursday na na ba fo search emma na na abena konodi a ye ba konodi dia ni sala te go free no ba forma na na bena konodi aduane da yawada na anika eja no ye nso na wia ye so na do 12 o'clock mrantie a omhujire jiro mo so na soja yi agenti am ye nsa so ano ya kancha fra zuma ni abosoma na dwe no na ye twenja tumu ama na de puru ye di agoro na aginam ama nsuman asane na akonfo so ayo mo adwuma na dwo no ene ese wani ese okay enche obehu bo TV ni so ekoso sa no ana
so ekoso ebedu baby ibekum mu a yebenu abayere ebefufuto nyina anaye bi ya na woman na ni kakra ne se ba force chihihia nyoma ko ka ko emu just aje bia ye dia eyeye so baba wa out video so a TV so a o hwa out is a marijuana so ade e wo chance mu chance no so de e chance mu no a obi andidi mu da ye hye to no ma coca emu eto kosua ofu pani a ye friend na na mercy a o koma konodi na edi animu achiamefo nsumankwaafo achiremadefo a ebondondo edi achire a yakwa kopete edi afa kurom pete fa kurom nyina ma na nanu aduane nsamanfo enu mu na yebisa ase na nanu dwuma o mu die kura no ase ne sen se ya ba hye mi o ma te se de yakwa efuro yi na yedi akopete afa kurom yesi ma na nanu aduane no ma na nanu achirem se nsamanfo wo ho aposum wo ho atofu obi kura ebia wo atofu wo awase yakopete se nnuane no yede mo aduane na yede pra fibia abakuro nim fie miensa no yede pra fini nyina na yewia yase ababa sa frɛ o mapapa wo hwɛ koka ete yede no mo frɛ o mapapa enja e wa brabom no mapa emra obretema yede frɛ nyoma papa abakuro nim obi oba afahye na so bia nyoma bia ase wona brabom yede frɛ amanaba ntu ha eno na etwa guo no na yemesha bibia ase no ilika gunsa tie nsa ne yakọ yo nku papa ilika gunsa frɛ na nanom sere kwan na ekwan da fomu a ko na nanom aduane etura akyeremade fo nso na eyo omadwuma no ebo dondom ebo pintim edi akyire ebo dondom di akyire senia ebeya agoro no bede na obi biza se omo to santi omo ya konfo ana de bi omo ya konfo ebi ya konfo de nso ebi ya konfo wo hwe na okuta kuma ya odi anum ya ono ya konfo pani pa obalata obi ani na Messi ya agoro konfo mo hwe ma mi nso a okura ade enu a ontimi nyina we fa ko ono ya konfo pa nkasa zuma nsane ne so ntu ra ya de ade no eso a no ma je afre na nanom ko so ntimi nya ade a onfre na nanom ansa na waye ntutimi say nyoma na wo ye omo ye no dem apaye no omo yi ni fre na nanom no ama sunsum abehye ebinum na omo na so akonfo wo mu de obebi say na abrofo nso omo di atire ye no kre na nakonodi amamre na omo ye no wo hu bi da akonfo ye bi kom na nakonodi ebi kom na nakonodi ankasa ntu hwa awu nyina afiri aburochiri nyiresi aburochiri memu eye obretema fashion nti na omo bepie mu omo bae omo ahokeka eni ji omo de bae no timi se omo agina na akonodi abena tumu papa yi enya asem ketua ntu hwa abrofo nso ebi akiri omo so onsusu bi nsuma sane ebi so utimi so na eni ka na efe tete amamre no da so tiase eye akom tiase obretema mo ye ko mu se na ebi no ka ne se akonko yi
okay akomo nkoe say ya nkasa de ani ko hu ye no na etiefo esewani say ya ka kire wo na efe yie utimi say amane na amamere no ebirum da so kuremu a omo ni say omo ntoto na asekura afi omo ni say ti omo so omo beto ye no ya omo na nanu di ja omo no utie na na ba fo se tia nyoma oye ye nyoma ne nananom aye ana na edu ono so nti eye na sede se wo se oye eye se bi a oye na o de agimidin bi ana oye se e ne feti na o se sika ye we na watwe da bi ese se oye eye nananom asede se o se oye nti wo nananom asede se wo se oye sa afashe no de ma isuma na bia no de ma amoso na bia no we se opani ya adwuma akatwanti na oye nti nsuma no so ya adwuma omo de na aduane abaye na afasha abaye ama nti e de akonfo no bi twetwe nkoma enche bia no ye bekọ konfo ba ko na ono so akire ye dia ye nim no ono so akire ye hwe dia ye ko so abisafo ma kwa baba PACO TV so ene no do di kan hwe ya be subscribe no like no share no ma fofo nso hu de ko so PACO TV ade nya na ba ko ya ba OBRETEMA ya SUHUM afashe bi ko so yenya okonfo kese ba ko pa pese ni di nkomo e ko ne nche na ebisa ni di nya ebisa juma o di ba bia o free ene ye na ba bia wa bedu OBRETEMA ni di nti a oba OBRETEMA na ya ma kwa baba PACO TV de na o na mpa so o bo di a che no o a che ba bia o free ene di nti a ne ya beto OBRETEMA ha se o fa na conference mi fi adres papa ne na ba for set nje sa fi bi o shefa okra na ye ba nti Canada na me ba ko am ma no pe ma bidua ti se ma betu no bi se ma me so ma na se ma me ba ya ana pa so na juma be na odi na o sha akoma asen so di be mfi be sen na fe ne de men tu men kana me ko me te 3 ni am start ko me ana ma ye me duma be pesa mria era so ne mo na pa so no bi sa se nsuo na akoma na se edua na sa abu na popo na won sound popo kakra kene so ofre na nyina na obu yaku ene esi me so nikita abaso bebre nikita buku nikita nodum ko yaku nikita kwaku mosi nikita tigaro ana pa so no bi sa se e hwe na na ejuma be na timidi ensuo ni tigare di se de nka wiase no wiase ko ebi pa ho bamba ebi so be so de ti ko hye baabi kana na be kire ejuma kakra odi ne wa kire mrante mo a betimi da bo mrante wo wiase abrabo mu anka ni beje kakra yo sabi obu wa no hi awo oba me na so ametuma ya man obu wa no na ejuma se me koye so oba me fesia so no bedu onko ya de na na betuma aboya no afa sa wi ejuma na no nko so ya oba utumi de wa resla de betuma ma bibia o de baba tusu mana nim bia ye de huduma man dira wa masa wa ma de mentumi na ofi na gese me sa ya wa kwantu obu wa otu ko ngan yeye obu wa nya be mu asem wa kwa obi e mu no o de betuma na no betuma aboa wo na o de huduma man na pe yi aba na so bi abefi ana we de e bi sa kakra na ye ba ye wusa na sachi akonfo bebere aba afashe ekoso ndo na adwo soja ebi asa afashe ukura na boss ye ne sei afashe jina o ma se shima no wa ye adwuma ese wo she dum pepe so ese wo ma wo ma bi no wo se abua na obua wo wo so wani na wo kito shima na wo ma na adua ni a onye adwuma ma wo obu otu ye ni fie mienu obu afi bi a ye masuma na tese ese suma no kofa na adwuma no de ba date na kofa na adwuma no de ba wo ma ni bi ni de ese wo hwehwe wonku anso ntumi nkese betena ho a obema no ese wo fra wa akonfo na obabua wo na wo masuma na adua na suma no so hu se we de wo do no nti na wo ne na ye ba ya tese se eja no mo so na wotwe ade nti na ye nso no enam ye nsa na wotwe pe o na wotwe ni gina ma se suma na hoden ogu wo a na hoden no tumi ye na wotwe tumi ye 3 days nti fia bie no na hoden so no aye na wotwe na sa wo na wotwe no kura amafa da wo nyina wo tumi ntra nkonya na wotwe gila mako nti wo obetuma akọ na wo ade ni gina wo so do betuma tra afọ na wotwe sa na wotwe no mpuye ko ba bia wo ntwa lor ko em
unko baby out face na we be ye bibia na suma no na no so na ni agye se na bibia to wa kwanti face suma no so betu ade atwetwe agye wo na suma no ye adwuma ma wo afi bia wo me na adua ene bia wo ba basa na se okonfo bia asade se afi bia o ma na bosoma aduane afi bia nti sa afi no wantumi anya sa wo ye no wande kura onkwa so ntumi ye obafa bia akonfo be sa na bia be ka wo nti wo so jan ma wiwie no wo kwa wo a wo ko no betu no wo abusuafo no ma ye no kakra ofie ko ita mpa be na atwa be sa wo so ye ba force say sabe mu ni awon bua be na otwe suma ne force say we this can share ba force ya na otuma e say ba ka che sa fi we di enkoye nti ye be ni say ma obeti ase ma ma so aya ma e bi akọ na say we comfort me no suma di nkomo ma ne ti ase de nti na so ono bibi nya no ti wa be ka chere wo bibi nya no ba ka chere nti so bibi nya ba fansa ba fa wonsa na wa ko gu nsa chere nsa na e pa so afi mi pese me shefa me so afi me ntumi nya ne sana afi bia me ye no bia me ye ne nansa ana me ye ne da kro me soja na be chepe na wie o di kan sra na be se na wotwe ona nkasa be ba be kase na ka chere no waji atom nti ye ne saman o nye ntumi so be ka chere so ni ntom na be bisa se na ebi ke kase tete akom ne ko aka ntwa ho omo sa no ndie na o ka chere omo wo ya atro ese tete akom ne ho na mo bini mu ho asabi ka fa biasa wo wu se tumpan ni enfa obekọ akọfa nti suma no etiefo emze nsɛm ni bi na yɛkɔ a yɛkɔtie yɛ no na na kyerɛkyerɛ nsɛm matema so masɛm ade wako a yɛkɔhu no hɔ a na ɛwawa ne sɛ ɛne kɔnfoɔ ba yɛkasɛ yi ne ne gya kɔnfoɔ so deɛ nam so mfa ho bɛyi obi bɛseɛ ɛso ɛne nana kasa wie yɛkɔ deɛ nim sɛ yɛwie yɛsire ti ase a nana adwampa yɛgu fam a anya mpa yɛketewa wobɛsi asɛ wogidi megidi yɛhwamra sisi a dimedi a me ne ho abedi ayɛ pɛyɛ papa wodi wanim ɛbɛyɛ musu ne ɛsa pa agu ama awadodo nyina gya tumfoɔ nyina gya wona wo nsa baako tumi kata yɛnyina o yɛyɛ nsa baako tumi kasa yɛni ɛbɛyɛ musu ne ɛsa na wabɛtwetwe ama wo bɛ wɔforo ka wɔkɔ wodi wanim na wodo ankɔdi wɔwi ɛyɛ ho kɛse papa wona wɔyɛ na asɛnka wodi nda wɔsu ne tiri amen amen ɛdimo makasa makotie masom asɛm nana mpa no so deɛ amohye de uzibi sɛ nana no yɛ presbyterian ansɛ no ɔkɔakɔyɛ kɔmfoɔ ɔnim mpa yɛ bɔ papapapapapapa wɛnom bi na ɛkɔɔ so a ɛma yɛhunu sɛ bio ɛbɛ sɛ akɔm no koraa sɛne amanfoɔ ma yɛhunu sɛ abosomsɛm yi asɛ obi ɔsɔ musom biara bonsam yi onim nyame yi ɛwawa kakra ana fi sɛ empire na nabɔ yi deɛ kristo ni bi kura ntimi mbo ano ɔhye na in fact nsɛm kɔɔ so ɔbɛbi sɛ na aborɔfo yi a yɛhu wɔn wɔ nana sɛkyi hɔ yi so mema mekasa nyɛ tenten yɛnkɔtie buroni baako a yɛne no so twe nkɔmmɔ ne nsɛm a ɔmo ka yɛ na ɛmu odu yɛntie mmra sisi a welcome to PACO TV. I want to know the reason why and the purpose we are here today. As usual, as we can see, we are celebrating an annual festival, Yam Festival, and we have seen a lot of you guys here. And it's not normal to see you guys around, so we want to know the reason why you are here. Yes, we're here because our home is also in America, and since the 1960s, formally, we've been training to be a Konfo in diaspora. Our teacher, Nana Fua Babio, is a Konfo as well, and we're her students. So she and Nana Sachi together are helping us to come back to Ghana to reclaim our history, to come home to our Ghanaian brothers and sisters, and to hold our spiritual power in our home. So we come to celebrate with all of you and remember we're one family. So you come all the way from US? Yes. Because of the annual Yam Festival? Yes. Wow. So are you a priestess or you are under training? I'm in training, yes. A Konfoa. So how do you see this annual Yam Festival? The previous years and this year, when you compare the previous years and this year, how do you see it? Actually, this is my first year coming to the festival, so I have nothing to compare it to. Only the festivals in the US. But you know, we don't grow yam
the Bayede like you do here, so it's different. So what do you celebrate there? What do we what? What do you celebrate in the US? As we celebrate like festival here, yeah, so we still do it. We still have a fashe and ojera and all these things, but we have them small because we can't drum at 3 in the morning like you can in Ghana. The people, it's different over there. So this is 7 days. I come every day, people every day, so it's beautiful and different. So this is the first time you are coming to Ghana? No, this is my third time to Ghana, but it's my first time at the Yam Festival. Yeah. So how far from yesterday to today, and I think we have a week. Yes, for this celebration. What do you expect? What are your expectations? What do you expect to see? Oh, I don't know. All kinds of miracles. And lots of people. So more people are coming to celebrate with us. So we'll be ready to greet everybody and share. Yeah. Are you guys family or friends or something? We're all in the same shrine house in America. So some people are brother and sister, but for the most part, we've become family through our home. Yeah. Because you have passion for the work. Oh, this has changed my life. Really? Yeah. What makes you have that passion for it? Well, you know, in America, there's many people who came from the stolen Africans during slavery. And so one thing we didn't get to keep was our language, our history, our names. And so now, with technologies, with people traveling more, we can know we are Ghanaian people. The shrines, for example, now I know my people were taken from Mekriape Makopong. So now I can learn the language of my ancestors. I can come back and claim and take responsibility for the shrines that my family held. If I just wander through the U.S., maybe I might lose my mind. Maybe my life will never be straight because my spirit isn't settled. But our home has changed everything. Now we know who we are, we know where we come from, and we get to do the work of coming back to become one again. So we ask you, what's your name and where you come from? My name is Ifia Akufu. Ifia Akufu. My shrine name is Ifia Akufu. Ifia Akufu. It's your shrine name. My given name is Tony Reynolds. Tony Reynolds. Mm-hmm. So they call me Tony Ifia. Tony Ifia. Mm-hmm. And right now I live in Maryland. Maryland. Yes, but we're training. Our shrine house is located in New York, so we all train under Nana Fua in New York City. New York City. Mm-hmm. Yeah. Thank you for your time. Thank you too. And what's your name? My name is Manuel. Manuel. Okay. And your team? Akomfo Babruni a yene ne kwatwetwe nkomo yi a mo amhwe bi tie bi ye frɛ no Akomfo Akufu. Saa na ɔsɛ no obesi ase ɔsɛ ɔno ɔhwehwɛ ne nchi no ofi ekropon akuapem na enkwaye na dom kopie mu wɔ English abotima mu America. Na ɔno ɔhwehwɛ ne nchi no ɔyɛ Ghana ni people. Ghana ni mapa ofi ekropon akuapem a ye frɛ no Akomfo Akufu. Na nana afia na edom nyina afi English abotima mu de ɔmepie mu wɔ Ghana ha. Ebre edi kan a ɔba Ghana. Osua akom na wotie ne nkyerɛkyerɛ mu na ɔhwɛ anigye ene ahokeka a ɔde kasa na atumi sɛ ohunu sɛ akom ne yɛ bɔne bia akom ne Kristosom no nso ni bia nhyɛ da nim saa na ɔse da bɔne bia nim sɛ obi bɛyɛ komfo ana sɛ obi bɛkɔ asɔle nipa ne gidie na ebisa ne sɛ ebre we abɛ ebre a edi kan a ɔba Ghana yi ohun afahye ne sɛ ɔso fat ɔba na ni age pa ohun dia ɔnka nsenkyerɛne a wabehu fi sɛ abrochire no ɔmo asɔne so de nanso wontimi nkɔkye aboa enkum no wontimi motuo wontimi mdi agorɔ te sɛ ne ɔba Ghana yɛ huni abrochire de na akɔyɛ sonko yɛ makwan saa nti ɔba Ghana yɛ a wabehu de ɛkɔso ebere di kan ni so ɔba Ghana no in fact n'ani agye papa sɛ ne a osifa hoahoa no sɛ ofi okropon akuapem oyukapi ni ba pipo no na wotimi se Ghana ye wade a oye wotie ni nkomo didi ni mu a wotimi se okansem papa okasem di okabi ya nche ho no yenkotie di a ye ne ofoforo nso di nkomo a one ye nso kan ye kwa batisi a. So we are welcome to PACO TV. My name is Manuel, and what's your name? My name is Nana Ohima Ajuanai. My voice is wrong. I speak low. I'm sorry. My name is Nana Ohima Ajuanai Nababio.
That's your name? Yes. You want my American name? My English name? My English name is Trisha Nasha Greenwich. So as we can see, we are celebrating the annual festival, Yam Festival, and I see a lot of you guys here. It's not really normal to see you guys here. What's the purpose and the reason why you guys are here? We are one. We are one. I am a descendant of African tradition. I was born in Trinidad, the West Indies, but we are one. And as I grow and begin to learn and understand more of culture and our traditions, I grew up in a faith, a spiritual Baptist faith, that we had to hide this part of us. But we still partake in it. But we do the Christian first and then we come here. We don't have to do the Christian anymore. This is who we are. This is what they took from us. And the more I come, the more I learn, the more I sit around my people, I begin to see who I am for our people. So at the end of the day, I want us to go back. We have to, the Sankofa, come back and fetch the things that was taken, the things that was lost, the things that was forgotten. On that side of the world, it's not easy. You guys have it, and I see you letting it slip away. Don't let it slip away. Hold on to it and cherish it. The European way is not of us. It destroys us mentally, and that's what it is. It is a mental game. And until we learn to play that game and be victorious in that game, we will continue to suffer as people. I'm watching abroad as people come into our country and take and take and take and offer nothing. Nothing. Africa is a continent full. Africa needs nothing from the outside world. It's the outside world that needs Africa. And if Africa was to put a dome over it and put a gate around it and say you can't come in unless you are here to buy, the world wouldn't exist without Africa. Everything is here. And the people need to know that those are the things that they took from us. And so my job right now is to help people remember who we are and to stand in who we are. We are spirits. We are spirits. And unless we begin to understand that we are spirit, we will continue to move foolishly. We have moved foolishly. When you come to Africa, a lot of pastors, church goers and stuff, they preach against shrines. They need to do their history, because what they're preaching against, when they go to the Vatican, they have shrines in the Vatican. They have taken what we have and turned it against us to use it. They're using it. You don't think they're using it? They're using it. Some pastors think this. I was for Assam Abba. Mami, I didn't go